o ai nga faia lea ko inga whaiunga wa pe post mai se mea la sa wai le sio la le head of state sa wai male suafa le head of state sa wai male signature le head of state ko so le wa wai loa ko I le va ai maua lalo I la ko le nga faia me lea il ko finga le head of state ai le nga kai fo I le va ai fa ka va ia Samoa mar fa va le ko tūlanga o tusi ana au mailunga o share soro le to tele le malelenga ai uma enga maua lunga le tatu Proclamation o le fia malelenga ile se malelenga tulo ngana wa so uma e se le kusirenga basic pre warning fo ile le fa Iloiloga atu po ai po se benga avir malo porque Caretaker po ila o le ako kiki ro kango fa official au mai solo ma share solo mailunga peila ona tusi sila mai ele tusi lea o alu la le Proclamation ai fato ma realizing ma le ataua 5 minutes wa halfway Proclamation foko vai kunga fato o mai sa o lunga le kamala le saka ko fakrikadi ai o le fisiri la lo ma fo te tala ile fa soa la sunga le Loia e fa kangangi me fa pe ongi pre warning fa pe ngai mua nga mai fa feke nga ye ma fo ngo kangaka o le isau le male lenga tustusia po se male lenga fo fonga ngutu e hongo kupu which is I've never seen penga kupu mua ai fa mata o ye sasi o lape le au mai ngo me nga mai ngafi ile tunu o mai official le malo si o mai se fa to fa lenga se toa lunga le va le melena I mua fa mole misa. Yeah. Se me lunga cool fasilanga in terms of the letter heading ma se yeah. Ko mele misi lunga le o le date. That's le aso. Ele vesili pe fatanga. And I think I rather say pe kaubi. Yeah. Perfectly. Ole afape ole wa fai fa ka alonga I vai le ko finga ole head of state. Ole ko finga le ai mamalu ai fo I le ku a koa. Regardless po inga ke holding. Le ala afape ole mele le nga post mai sa o male sainga le head of state. Ole fe city. O ai nga fai le ko inga fa unga va pe post mai se me ala sa wai le sio le head of state. Sa wai male suafa le head of state sa wai male signature le head of state ko so le wa wai loa ko I le va ai maua lalo I la ko le nga faia me le il ko finga le head of state ai le nga kai fo I le va ai fa ka va ia Samoa mar fa va le ko ele fe kawi le wa mai ava pe me le nga mai mua everyone alert le wa mai le male le nga mai le head of state ai au mai post nunga fa pe always ai e ka ke fa kusa kusanga le au malo Samoa ile ko finga le o le Governor General ngi sila por ko finga fo ile o le kupu ka mai ka kupu po le perkangia kupu konga fo they will never do anything like this e makua e alu le feelinga ma le process ai le out le media ai se le anga e kupu lo me fa pe it's like a laughing stock o pe wo fai fa ka longa I vai le fa nganga o le sio la head of state o le fo se fa lo longa o ngi ko inga fa unga fa pe I le ko finga so it makes no sense I kangaka la e ma fa ka kaunga uphold le integrity ma le value o ko finga because o le ko finga le ko kongo for constitutional le ko ai ava ila ele menanga mai muli yeah both these declaration regardless poleale in terms of official pay and non-official I have an issue with these le au mainga o provisions po articles la fa ile reference se kuwa e lunga constitution la ko fa mole amisa ka ko mua se alu lunga le top fa mole misa le constitution
Constitution of Independent State of Samoa. Ngai alei lalo piko because e kakaunga whai kako reference alei piko i lalo mela saingi ai. This is the current one. O le saingi e Loia sili le ieri kaimingi. Al swafalo Loia sili. Alu loala i le Article 63 le whai mai ai le reference mai e le avangi le head of state. Ilanga malalenga. Whakelela kiki ewa mole misa. Mm. 63.3. The head of state may at any time, by notice published in the Samoa Gazette, dissolve the Legislative Assembly if the head of state is advised by the Prime Minister to do so. Vaenga nga sama-sama le saulo le vaenga lang mea maka. And I highlighted this in order for us to have an accurate legal reference. Laisa wai, but shall not be obliged to act in this respect in accordance with the advice of the Prime Minister unless the head of state is satisfied, acting in his or her discretion, that in tendering the advice, the Prime Minister commands the confidence of a majority of the members of Parliament. Let us digest le melo ka ko fai ka okoi, because this is central il issue le ko pulkai and o I fo I e pay saila o ia legal view as a lawyer, a unconstitutional announcement lang fai. Wow. Bongi meo mai lua. Because the fact is, the Prime Minister lost the confidence inside the House. Au le fai mai le... Ko before Constitution fa mole misa. Au le fai mai le avangi, le reference, legal reference le, lenga mai le male lenga le kuskusia le au malun malo. Pursuant to Article 32B and 63.3 of the Constitution of Samoa. Kusolanga legal reference ya le amai langa malo sianga. O lo ka malama yes. Wale ai se power of Fiame. Yeah. E ngake advising ai le malo. Onga ua lusi le legitimacy onga ia. Ua vote kolu fao le ole akungu. 34 constituents. Vote against her budget when she was claimed to be the Prime Minister. In other words, e unlawful le ngaioinga Fiame le ngafai. E unconstitutional for I le takinga le head of state. O le faukuanga Fiame. O le walking vote palme. Lawa le ai se avangi. Lawa le se vote of confidence. O le vote against the budget. It's also a vote of no confidence. Because wale oko yese fa ko kuanga I lauka ka inga e pasi ai le mele. E pasi ai fo ingi au fai unga fai. So o ila vai nga unga kolu le. Me ilola ia le. So o le fesili la o ai la ile la commanding le majority o le parliament. Pauli. And that is based on numbers ia ko kongu le o le parliament. Ko ai va le ai la lo Fiame le claim to be fast. Malus fulu le I. So ia ke ulanga fe kau le le ia le kusina ave ele speaker. Male Clark. And given la wale ko valid, ia Fiame as a Prime Minister o lewa vote against le parliament le kongu. This is the only other head o le legislator. E mafaingo advising head of state. Le function ko legally. Yes. Wow. Onga me ilola ia le vaenga kolulua. Ol fa vai 32 Kakova Island melave mail kolulua pile reference my head of state. Lo reference my toru. Yeah. But olanga kusi longa. Wale sa wese kolulua. I think olesa kolulua 32 2B 33. Ese prosmo woman melek sa no. Lai ole mele usaule ele na le usaule tolu lua. Ma le ona tolu wa sisi latu. Yeah.
O le official lea. Le o le ise kolu lua. Ai ka whaila le kolu lua. Because o le taki i le ongo kolu pui kolu. Who has the who commands the majority? Marka ka kongwanga ka kaungonga appoint as a prime minister. In order for that role, advise le head of state. Ka whaila le kolu pui lua. Le sango mai le head of state. Tolu pui lua. Yeah, to be the appointment of the prime minister shall also be terminated by the head of state. Also, lolipi, if the legislative assembly passes a motion in express words of no confidence in cabinet. Olawa kango confirm mai wale okoe wakakaunga terminate ya Fiame. Wait, let's go back lang la fatwa mo mai Michel va ngale sai to ya fa bole so the appointment of the prime minister shall also be terminated by the head of state. Alulolepi langongai reference mailepi if the legislative assembly passes a motion in express words of no confidence in cabinet, or if cabinet is defeated in any question or issue which the prime minister has declared to be a question or issue of confidence. Ele o yese confidence in pakeki. La via mai foi. Yes. And ole issue, ole pakeki, ole o yese confidence. Ole pakeki le ka kia I o pepa, o faila, everything. Ole kangaka faua faila maku words kong pakeki. It was ole kapengeka mal palimia. Yeah. And this is the first time I said Fiame ole palimia, because we have to analyze the issue based in titles. Lea fai mai ua le ese confidence. Ai leo koe appoint. Leo koe appoint as a prime minister. Ele o yese majority o le palemenge. Ele o mawhainga command Fiame le majority o le palemenge. Ele o yese paki o atachai. Leo wa dissolve le palemenge onga whape o le pasia le pakeki. And then they will move the head of state, ko appoint Fiame. It's so unconstitutional. O le la wa kamba ka waku le advice lenga fai Clark lenga ula yai e Fiame ko ula yai le ka lenga fai le caretaker government. O la langa sa o le advice langa ile ka ngar Fiame fai le advice le Ua lusi le legitimacy o nga ia o le palemia inga ua lusi le pakeki ua vote. Ua le ngau. O le manino mai foi la I. Le vaenga lea. O is defeated on any questions or issues. O le issue o lea. Pakeki. O le question o lea. O ai isi mai, o ai saunga mai le ioe o pasia le pakeki. Ngungu. O ai saunga mai le iai. Ko kikia a au mai ai kumalo i kolufa. Ele la ngonga le leo I kumalo e sifuru ongo. Ia mare ko ongo le faunga inga. But I mean ole facility, like ole question. Ia kani le mele fa mele constitution. Ole facility. Kusa o leo o kumalo e kolufa. Lauke overcrowding a leo I kumalo sifuru ongo inga officity. Oi pasi pa oi saunga mai yo pa. Ioi. Anga fa ya kulo le ai o la sekeleo le ai. So, there is an issue with this declaration, and it's unconstitutional for the head of state to make such declaration. I lie outside of the constitution, because this is a constitutional crisis.